nešto u šta vjerovat sam davno, da sve gore i ljudi telefon u neku kasnuru, javlja se mladen ko više pita za kulturu i govori mi stari, ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvijek, u pitanju je ljubav. Priča mi o njoj što u Zagrebu stoji, što voli ljude pismu i po njima dane broji, ne prizna email, SMS, mislim drugi priča potvat, ali piš mi ispravan, dušu će mu potvat.